Ukanti ziyabetha-bethana izimvo zabantu ngokuthabathela umthetho ezandleni kwikhasi lethu le-WhatsApp. Mina uLina Xaba kwaShoba oPhongolo. Mina ngokucabanga kwami ngithi umphakathi mangazithatheli umthetho uhlangane namaphoyisa. Icebo lophelisa yonke lento yenziwayo uba abahlali bazithathele umthetho ezandleni andiliboni mina icebo layo ngoba aba bantu aba bayabanjwa umbona umuntu wakhona ngomsephumile. Indlela urhulumente angenza ngayo yena kuqinisekisa into yobana xa bezibambele izikrelemnqa bayiqinisekisa into yobana bazinikeza zona zigqibo ziqatha kwenzela uba zingaphinde zaphula umthetho. Hayi umsakathi ukhuluma nagwegweleza phansi endansi eMpumalanga ngibona ukuthi mina amaphoyisa akazame ukuthi adlale indima yabo nangabe umphakathi ede atomangala amaqala abo abazame ukwa-athenda lamaqala bangathathi isikhathi leside. Abantu basadinga ukufundiswa ukuthi kulityala elikhulu ukuthathela umthetho ezandleni. Kudala siyilwa lento singabahlali into yoba umthetho mawungathathelwa ezandleni. Siyayazi elizweni lethu kugcwele onqevu, kugcwele abakhuthuzi, kugcwele bonke abantu abophula umthetho, kodwa masi-informe amapolisa ibe ngawo azawukwazi ukuthathela umthetho ezandleni zawo. Urhulumente kumele angenelele ngesandla sakhe esiqinileyo. Sele side sizithathele umthetho ezandleni zethu kukuba asibona kungenzeki into.